Putin yagaragaje ko abasirikare ba Ukraine azabica akabamara. Rubavu abakekaho ubujura 12 batawe muri yombi. Abahagarariye FCM23 bagiye muri Qatar. Nk'uko mugenzi wanjye Madamu Nigena Claudine yarabibasobanuriye, abahagarariye ihuriro rya FCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye i Doha muri Qatar. Abagiye i Doha barimo umuyobozi wungirije w'iri huriro Bertrand Bishinwa n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Ngenze Imar John. Ikinyamakuru Jean Afrique cyatangaje ko leta ya Qatar yakiriye amatsinda atandukanye kuva tariki ya 24/2025 arimo riyobowe na Bishinwa usanzwe ari perezida w'umutwe witwaje intwaro ya 23 y'u Rwanda na RDC. Tariki ya 18 Werurwe umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahuriye i Doha na Perezida Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo RDC baganira ku mutekano n'umwuka mubi wa politike uri mu karere. Abakuru b'ibihugu bashyigikiye imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC irimo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishamiranye mu burasirazuba bwa RDC n'ibiganiro bya politike. Ubwo FCM23 yatangazaga ko yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi tariki ya 22 Werurwe, guverinoma ya Qatar yarayishyigikiye igaragaza ko ari intambwe nziza iganisha ku mahoro. Abahagarariye FCM23 bagiye muri Qatar nyuma y'aho guhurira n'abahagarariye RDC muri Angola binaniranye biturutse ku bihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EAO wafatiye abayobozi babo tariki ya 17/2025 barimo Bishinwa na Colonel Nzenze. Tariki ya 24 Angola yafashe icyemezo cyo kwikura mu buhuza ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, isobanura ko igiye kwibanda ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango Afurika yunze ubumwe EAO. Manishimwe Samuel igihe.com. N'amakuru abona no ku kinyamakuru cyacu igihe.com muramutse ugise mu buryo bw'incamake nuko uturere twa Karongi na Rusizi twabonye abayobozi bashya. Uburundi buracyatsimbaraye ku gusaba u Rwanda abagerageje guhirika ubutegetsi. Rema yatangaje umushinga uzafasha abanyarwanda kubyaza umusaruro isoko rya carbon. Inyungu ya Big Group Price yiyongeyeho 21.7% mu 2024 ikomeza kugira uruhare mu bukungu bw'u Rwanda. Perezida Kagame yakiriye indahiro y'umunyamabanga mukuru mushya wa REB. Impamvu ibyanya by'inganda 4 bigiye guhabwa umwihariko kurusha ibindi. Hano kandi turi bwahabonera yuko Trump yatesheje agaciro iby'ubutumwa bw'ibitero bya Amerika bwashyizwe hanze n'umunyamakuru. Amabuye y'agaciro yinjirije u Rwanda miliyari 17 z'amadolari y'Amerika mu 2024. Rubavu yafatanwe ibiro 19 by'urumogi yari akuye muri RDC. Putin yateguje ko Uburusiya buzamara abasirikare ba Ukraine. Zelensky yashinze intumwa ya Trump kubogamira ku Burusiya. Urubyiruko ibihumbi 20 rugiye kwigishwa ibijyanye n'ikoranabuhanga ku buntu. Sarkozy yasabiwe gufungwa imyaka 7 kubera amafaranga ashinzwe guhabwa na Colonel Muammar Gaddafi, umwami wa Afurika cyangwa se umucunguzi wa Afurika, Jesus of Africa, Muammar Gaddafi. Abahagarariye FCM23 bagiye muri Qatar. Manishimwe Samuel igihe.com.